Imaynaya kayki munasqa kuyamasi walejyachu? Diospaj Espíritu Santo kunandia yachachiwanchik aska yachaykunasta. Apóstoles suyasarqanku t'akakunanta Espíritu Santo Pentecostés nisqa. Chayrayku discípulos maskarqanku Diosninchikta tukuy sonqomanta. Kay libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 niwanchik. Mayk'aqchu Santo Espíritu qankunaman hamuqtin Diospaj atiyninta hap'iykichik. Chantapis qankuna purispa kaykichik Evangeliuyta willaspa Jerusalempi, tukuy Judea llaqtakunapi, Samariapi, tukuy kaq pachapipis. Sinoqanchik munanchik willayta Diospaj Evangeliunta chayqa, entonces primero mask'ana tiyan Espíritu Santota. Atiyta noqanchikman haywanawanchispaj kayta ruwanapaj. Ama qonqaychu kunan qallariyta mask'aspa Diosninchikta ñawirispa qillqasqanta chantapis oración ruaspa. Bendiciones.